Imana ishimwe. Ntabwo uzoba ahantu heza gusa ngo ubane n'abeza, ariko igituma Imana yakutumye ngo uje kubana na wa wundi urityaza, mutyaze, muhindure mu magambo make. Imana ishimwe. Ba Daniyeli ntibahinduye igihugu, babazanye ari abanyagana, abahungu batoya babatoye mu bandi barabazana ngo baje kubigisha amategeko yiwabo kugira ngo bakorane, naho bazanye umuriro. Imana ishimwe. Barabazana babashiraho barabigisha, batangira kubigisha, bazana izo kurya bati ntitubirye, kandi ntibababwira impamvu, kandi ntibabwira bose. Tukazuvuga byose nk'insoro, uzuvuga bimwe bindi bisige, ariko bisige hari ikintu uhaye ukora. Barasenga ngo buce batangira ya manyanga ngo baragira ikigirwamana. Bari bamaze kumenya kuko bataza basenga, naho baje baratyayiriya n'abasore batoya, ariko baje baratyayiriye iwabo. Natangaye n'uriya mwana mwavuze ngo ni uwa pasiteri mwana. Imana ishimwe kuko abana bacu batangiye ibi. Turagushimiye Mana yo mu ijuru kuri uno mugoroba guno munsi wa none, kuko turi imbere y'amaso yawe. Abateranye bose duhaye umugisha wo kuba imbere y'amaso yawe. Turagushimiye kubw'indirimbo tumaze kumva, turagushimiye kubw'umunezero waduhaye, turagushimiye kubw'umwanya mwiza. None duhagurutse kuvuga ijambo ryawe, umbashishe n'abicaye hasi ubabashishe kumva cyane, turikomeze kandi turishire mu ngiro, kandi bitubashisha ni wewe. Twebwe ntaco twoshobora tutari kumwe nawe. Bana natwe tubane nawe none n'iteka ryose iri mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Dusome ijambo ry'Imana hano, turasoma mu gitabo c'Imigani. Imigani ni ibice 27, umurongo w'17. Ni ubumwe gusa, ni umurongo umwe dusoma. Imigani 27, umurongo wa 17, ni uwo murongo wonyine usoma, ntusoma w'18. Soma abadufasha. Nimba hari n'umuntu ufite Bibiliya ijambo ry'Imana aze kuhasoma nawe. Biravuze ngo uko icuma gityaza ikindi niko umuntu akaza mugenzi we. Amen. Amen, amen. Bibiri ijambo ry'Imana, Imigani 27:17 haravuga ngo uko icuma gityaza ku kindi cuma ni nako umuntu yigishwa na mugenzi we. Amen. Urakoze cyane. Dushimiye Imana iduhaye no munsi n'uyu mwanya wo kuba imbere y'amaso y'Imana hano mu gitaramo cya gatatu c'abayumbe hano kuri EPGR. Si ubwa mbere, si ubwa kabiri duhora duterana, ariko uyu munsi kuba Imana iwutugejejeho turabishimiye. Imana ishimwe. Ni wacu, haba mu bayumbe ni wacu, haba muri EPGR ni wacu, matorero yose ni wacu, kuko natwe turabitorera. Dushimye abadutumiye, batubwiye muri iri yinga bavuga kuko tuzirirwa hano hare, ejo twarahiriwe, twavuye hano kandi nijoro, turavuga ngo turaza gusoza kino gitaramo none. Shimiye abadutumiye, Imana ibaheze umugisha. Shimiye n'igitaramo cyose, Imana namwe ibaheze umugisha. Shimiye n'itorero rya EPGR, uhereye ku muyobozi cyangwa umukozi w'Imana uyoboye iri torero, n'abandi ba pasiteri n'abakristo bose batanze kino kibanza, kandi ntimureka kugitanga. Ni umurimo wacu n'uwo nguwo. Mwagize neza, Imana ibaheze umugisha. Shimiye n'abandi bakozi bose bari hano, hari abahani Bujumbura, hari abandi mbaye mbona biyiruguru. Imana ibaheze umugisha. Mfite ijambo rigufi kugira ngo urabona abantu bamaze iminsi hano basenga batarama,
imibiri ziruha, imitima iziguma igakunda ariko imibiri ikaruha. Kandi haracara umwanya wo gusezera amasengesho kugira ngo abantu basenge barangiza kino giterane cyari kiri hano. Turaza gutanga umwanya tuvuga amagambo menshi, nubwo twoyavuga ntitwoyamara, kandi ntabazoyamara no kuvugaho bukeya tugataha, ubundi tuzosuye tugaruke nuko. Hano iri jambo riri mu kungarukaho cyane, sinzi uko naryumvishe, ndi mu kunanirwa kurivuga uko naryumvishe njewe, ariko nkumva ko riragaruka. Aho duteraniye nkumva riragarutse, abazoryumva kabiri gatatu timukagira ngo none niryo gusa ririho. Urabona guhera mu Itangiriro ugahorutsa mu Byahishuwe Yohana, aho umuntu yosoma mwohumva, kandi Bibiliya nta zindi sobanuro, iri sobanuro yonyine irivuga. Ariko iri jambo riri mu kugaruka cyane, kandi muri no minsi nko muri ano mezi atatu y'uno mwaka. Ijambo riravuze ngo uko icuma gityaza ikindi cuma, ngo niko umuntu azatyaza mugenzi we. Hari abana batazi gutyaza, turi mu kizungu, ni bakeya cyane, sinzi nimba bahaye bumva gutyaza nimba ari iki. Ariko abantu bose bagiye baviriya ruguru canga iyi ruguru mu barabizi gutyaza. Mbere yo gukora no gutyaza, kandi itatyajije. Nanze gusoma henshi hari ahandi havuga ngo iyo wakoresheje icuma cagimbye, kugimba no kiba cashize ubugi, kiba cashize imbaraga wagihaye kwityaza, ngo uzukoresha imbaraga zawe. Iyo cagimbye uzukoresha imbaraga zawe, ariko iyo kigityaye, twebwe abantu bigeze dukora mu mirima, dutema canga twubaka amazu n'ibiraro, twabaye mu biraro, tuzi gutyaza umumaro wabyo, kandi jewe narabikunda. Hari abantu bazangura umupanga akabwira ubundi ngo genda ubunshira ubugi, nje nari ntarabikora. Bagaza bawunzanira nkaroha nkabiyamaniza, murazana imipanga jewe n'uwo murimo, kandi uzugora ku iyo ukiri mushya. Ariko kandi aho nabona gityazo ryiza, amatyazo samwe no gukarisha, ko murabyumva gukarisha. Jewe nigeze kuja mu rubuga iwacu, no mu rubuga abantu bahageze bariya nabi wacu ni kuri, ndikura mu rubuga ityazo nza ngikoreye ibuye ndihurutse gahoro, kuko nayo ntaganye imbaraga yo gutyaza, kwari ugukunda gutyaza. Kandi nagaza ntyaza cyane, sinagaza nkora cyane, ariko ngashaka ngo umupanga wanje utyari. Kandi umupanga ityaye habe n'umugore wawe ntazawujana, azawutinya, habe n'abana. Iyo utyaye abantu bakawutinya, bakamavuga bati umupanga wo ujana, akamagira ngo ariteba. Uyu ni Salomo wavuze rino jambo, kandi muramuzi yari umunyabwenge, kandi n'ubwenge nimba yarasomye, ariko yanabusabye Imana irabwongera. Nimba amasomo yarahari cyo gihe cyaba Dawudi, none yaramusomesheje, yari afite ubutunzi, yari umwami, ariko aja gusaba Imana ubwenge irabumuha, kandi yamayemera ngo ndabuguhaye, ubwo ari nta kindi wansabye, kandi niwe muntu wa mbere uwine twobusaba dukurikije we, kuko twawumvishe yabusabye. Ariko kuvuga ngo umuntu asaba ubwenge, nimba yari afite ubwiwe yavukanye, akagira n'ubwo amasomo, ashaka kugerekaho n'ubwo bundi butatu, Imana irabumuha. We mare kubumuha, yakoze ibintu birenze iby'abandi bantu, kandi niko Imana yamubwiye, yaravuze ngo nguhaye ubwenge mu bakubanjirije n'abazoguheruka nta uzonganya ubwenge nawe. Ico ni kimwe. Ubutunzi mu batunzi babanje n'abazoheruka ubu nyine barahari, ariko nta uzonganya na Salomo, kuko ariko Bibiliya ivuga. Sinzi ubutunzi Salomo yari afite ko bungana agaciro kabwo n'abahari none, ariko Bibiliya ntizibesha, nta uzonganya nawe. Salomo yamagana agira ubwenge bwa mbere kurusha abandi, agira ubutunzi bwa mbere kurusha abandi, ubwami bwiwe bubaho iminsi myinshi kandi mu mahoro. Niwe mugabo numvishe wagize abagore 1000.
bamwe bari mu kubagira benshi bakabavuga nabonye umwe abashira ku radio afite abagore 10 ngo n'abana ari mbari 100 ariko ngo 10 rimwe iwe yari afite 1,000 kujera abagore 1,000 bamwe bari mu kunanirwa umwe gutya akamunanira abantu bati tuje muri leta twandikirana muri mu kubabona umwe uko none uwo ngo twumugereranya gute mu gashwa 1,000 kandi ngo 700 babami babatwa bimbere mu bategetsi ugenda shaka umutegetsi wene mu bategetsi mu bantu bimbere bakomeye 300 bene abanga bakura hangaha kwibarabara urumva ariko arabajera arabategeka biza bivuga ngo yaciye imigani 3,000 yaririmbye indirimbo yahimbye indirimbo 1,500 zose yagiye abo wa mbere amaze avugira ijambo aravuga ngo uko icuma gityaza ikindi cuma ngo niko umuntu azatyaza mugenzi we ngiye kuvuga amatyazo 3 ni menshi yo tyaza umukristo kandi nta kintu kitaza gityaza nudatyaza ubukristo buzogimba kugimba nukudakora bucoke bunanirwe bushira imbaraga bureke gukora kandi kugira ikintu kidahe gikora uko kiba gipfuye Imana itubabarira kugira uburirimbyi budatyaye buba bufuye kugira ubuyumbe budatyaye n'ukuri kw'Imana buba bufuye name mbarahira mbibwirijwe n'ijambo ry'Imana kugira ubupaseri budatyaye n'ukuri buzopfa cange bwarapfuye ariko ntibuzopfa dufite ityazo ngiye kubabwira amatyazo 3 azatyaza ubu bukristo kandi ndavuga nimba mvuga menshi cyangwa makeya ariko tugende dutyaza Imana yavuze none mu magambo menshi barambwiye nkaza nkora hangakora kuri iri karyandika nkumva ngo ngere hano naje hayasigana rimwe nijewe kandi ibyo abakoza bazaba bigisha barabizi namyenza nashize urutoki kuri rimwe ariko ngo mari gushika hano birahinduka hazira ingiri rivuga ngo uko icuma gityaza ikindi cyuma ngo niko umuntu akwiriye gutyaza mugenzi we reka mbabwira ibintu biza bityaza umuntu bikagutyaza ugahinduka kandi ugakora ikintu cyambere ni mugenzi wawe hari abantu kandi satani ni igike abantu iyo satani ashaka gutandukanya na mugenzi wawe kurya no gushaka ngo akukure hityazo mugenzi wawe muturanye mu gipango mugenzi wawe muturanye mu ikanisa mugenzi wawe muturanye mu kazi mugenzi wawe musengana hano muri abayumbi satani azaza kugira ngo abatandukanye kuko ari ryo tyazo ryawe akagutandukanya n'ityazo kugira ngo ejo uzokoresha impano kumbe yari kwa kongerera yaraha yagutyaza uko muhaye muririmba ko muradutyaza uko duhaye twigisha ko turatyaza uko nidusenga turatyaza guterana gusa timukibagirwe guterana kuko bamwe bibagiwe guterana bararimbuka guterana ukaza guterana nukuri nugutyaza ityazo rya mbere ni mugenzi wawe nyabuna ntukagira icupfa na mugenzi wawe hari indirimbo tuturirimba muri okovu nubu yahari ravuga ngo basi nisigombe na wenzangu na pamoja tutashangilia cyakazagira ico mupfa iryo ni ityazo igituma wa wundi mubana mu gipango hari umwe twaganiriye kandi nejo arambwira ati nje wabo tubana mu gipango ni ikibazo ejo toyaye nimba ari ikibazo we uri ityazo ubatyazo ubabwire bange ubasenge icyatumye Imana iguhuza n'umuntu mu gipango kandi aho nshikiye hano hari undi muntu wabimbwiye arambwira ngo ariko arashaka iyindi nzu ngo uwo babana ngo ari mukuza yasinze ngo akamusakuriza Yesu uzi Imana yabahurije muri ico gipango nukugira ngo none we umusenge
nta kimana izikora yihenze kandi ntizosobanura ngo igira abakristo bashire mu bipango bimwe abapagani ngo bashira handi. Muzobana mu gipango, bamwe muzobana mu nzu, ariko ari ukugira ngo wewe umutyaza. Nimba uri tyaza umutyaza ahinduke, nahinduka Imana izomuguhembera ivuge ngo naka yasengeye naka arahinduka. Nashaka azareka kubimenya kuko hari umusengere, ariko wewe umusengere kuko yarabahuje. Nimba nk'urumogi, nimba nk'inzoga, nimba zasinda, nimba zatongana, nimba zasakuza, nimba ari umurozi. Ngishika hana hondi umuntu umwe yaraje arambwira ati uyu yarashatse kuntera ubwoba, atuye umuntu kandi ntitubana mu gipango abanko nkiruhande, atuye umuntu wirinde, atuye umuntu ni mu barakomeye cyane. Harakomeye gute ngo bazaba mutiye ukamutinyira iki ngo none ni umuntu waho none tituzobana. Hari ikibazo Nimba afite iwe mwuga ukore naje ndakora uwanje. Iyo myuga yombi tuzoreba uzohindura uwundi. Imana ishima. Ntabwo uzoba ahantu heza gusa ngo ubane n'abeza, ariko igituma Imana yakutumye ngo uje kubana na wa wundi urityaza, mutyaza, muhindure mu magambo make. Imana ishima. Ba Daniel ntibahinduye igihugu, babazanye ari abanyagana, abahungu batoye babatoye mu bandi barabazana ngo baje kubigisha amategeko yiwabo kugira ngo bakorane, naho bazanye umuriro. Imana ishima. Barabazana babashiraho barabigisha, batangira kubigisha, bazana izo kurya bati ntitubirye, kandi ntibababwira impamvu, kandi ntibabwira bose. Tukazuvuga byose nk'insoro, uzuvuga bimwe bindi bisige, ariko bisige hari ikintu haye ukora. Barasenga ngo buce batangira ya manyanga ngo baragira ikigirwamana. Bari bamaze kumenya kuko bataza basenga, naho baje baratyayiriya n'abasore batoya, ariko baje baratyayiriye iwabo. Natangaye n'uya mwana mwavuze ngo ni uwa pasiteri mwana. Imana ishimwe kuko abana bacu batangiye ibi. None umugabo umwe cagihe camurere ya mbere duhunze yaritse, twaritse hariya kuri uningu uriho twarahungiye twebe, ngo dushika bona kavatiri gahe kiruka, arakareba atariko yeme atakanga kigiye kazokurira kakangana n'iki gikamyo, atagahe kiruka aragahinsha gutya, ati nikabara kuba kinini kizokora igitangaza, akagira ngo niciruka igikamyo nico kiziruka cyane. Yarata twari twiviriye ruguru tutarabona ibi byose. None abana bacu n'ukuri turashima Imana kuko abana bacu bavukiye ku ngoma y'umwami Yesu Nyirimbabazi. Izi ni imbuto nziza. Babahungu barabajana ngo bashike babashiraho ngaho, bagira ngo none bazanya abantu gusa, naho bazanye ityazo rikomeye. Bati turasenga ikigirwamana, baragishinga, bavuga iminsi, bavuga amategeko, bati muzojana amafirimbi n'ingoma n'ikibi bazobivuze mwubarare. Kandi barabatandukanya bati kugira ngo uriya mukuru uriye batagira amahimba, mu watandukanye mujane bari batatu, Meshake na Shedarake na Abedenego. Amaze tubanze tubapima kwabo, nundi nawe tuzomupima ukwiwe. Barabajana, habe n'umwana muto uzi gusenga Imana ngo ntabwo azogira ubwoba, azofashwa n'amasengesho. Barabajana ngo bamare kubashitsa, bavuza bya bindi barihagararira. Batese ntimwibutse, babisubiramo. Babana mu mitima bati muri ko murabisubiramo ngo turabizi ntitubikora. Baricecekera ngo basubire kubarara, barahagarara. Barabajana bati babandi banze, babayuda ko ari batatu, babanyagano bati none banze. Arabahamagaza agiraga ngo none n'abantu tituri abantu kungu, twavuye mu bumuntu. Imana ishimwe. Tukira umuntu. Arabazana ngo amare kubashitsa, arababwira ngo Meshake na Shedarake na Abedenego, ngo ninde wababwiye kwica itegeko nategetse? Muza amategeko y'Abamedi n'Abaperesi ukunda komeye. None twavuze namwe mwashize akanyu, bambwiye ngo mwahagaze niki, nimumbwira impamvu yatumye muhagarara. Barasheceka. Mwahagaze bati twahagaze. Kibaza babeshye. Bati noneho ni mugende mupfukame, mugire bya bindi musenge.
nimusubira ndabica Imana iri bakure mu maboko yarataravuga Imana ngo avuge ngo ese Imana iri bubakure mu maboko yanje ni yihe ayiwe bama bacomoka batinya kubaho batukoze ku mutima wacu udukozeho Imana iri budukize ni yihe reka tukubwire gitwubarara ngo dusenge kiriya bagiye kuvuga iryabo aho bari baragiriye ibyo byose bari bataravu nukuri ntitwubarara ngo dusenge kiriya washinze titwosenga ubusa Imana iha none titwubarara nimba dupfa ngo Imana ngo iradukiza cyo nicyo tukubwiye cyambere Imana iradukiza kandi nitadukiza dupfi ati nibo bafate mu bajana mu bivuze barabajana noneho ngo bama bararama barabafata barabahambira babatamo muzi byabaye hari uko umuriro wabagize bari batyaye umuriro nta kuzugira umuntu utyaye ijambo ry'Imana riravuga ngo muzoca mu muriro muzoca mu mazi ndazobatembana ariko abo nabantu batyaye bavuye inyuma kibwake Daniel bamugaragaza nabo bikananirana intara zigira mu iminsi ngo buce baramuhamagara arabyuka araza ngo amare gushika bahindura itegeko ry'igihugu ko ndakubwira wa undi mubana mu gipanga igihugu bama bashinga itegeko baravuga ngo Imana ni ya Meshake na Shendarake na Abednego Imana ni ya Daniel izindi zose twagiraga njewe umutegeka wa kino gihugu turaziretse hasigaye Imana yawe wona ni umuntu muri mu gipango abandi bahe bahindura igihugu kandi nitudahindura ntituzoba twarahindutse kandi nimba tutarahindutse taho tuzoje haba naho tuziyuhicuye tubanze duhinduke duhindure urityazo rya wa wundi mu bana iryo nicyo cyazo rya mbere irya kabiri no gusoma Bibiliya kubwira ityazo gusoma Bibiliya mperuka kubaza handi twari ko tuganira ijambo ry'Imana noba baza nama umuntu wasomye Bibiliya agahera mu Tangira akayihuruka nashuko ko ejo tumubona iratumushimira azo Imana ishimwe nuwo mwese mugeze kure mu isomo urugenzi rwa mbere none pastor wewe umaze kuba pasteur ngo ugeze hagati cyangwa rushaka kuvugeze mu byayisho iyo urugenzi rumwe uguse za Bibiliya zingahe zibiri acakora wewe ni uracyari na mutowe eko ariko peruka kubaza kandi harimo abasaza batatu nibo bashize amaboko hejuru ngo bahurutse Bibiliya rimwe batatu abasaza bangana n'ukungana nukuri ico ni kimwe cyerekana intege nke njewe iyi Bibiliya mfite iyi ninki ya gatandatu iyi ni ya gatandatu kayigura nkayitura ni gashira nkagura yindi gashira karoha nkagura igiswahili nkagura ikirundi nzangira Bibiliya y'ikirundi ni igiswahili ni imvugo nzi gusoma uko igifaransa sinkizi ariko igitangaza namara kuyigura nkayibika igatura nkaza nsoma ijambo ngiye kwigisha ngasoma aho batwigishije bigatura nukuri izo ni intege nke iri nityazo sinzi umwe numvise ejo mu ndaha yavuga ngo hari umuntu wavuze ngo ukwiye kuyisoma ubwa mbere n'ubwa kabiri n'ubwa gatatu n'ubwa kane uko kurazamuka ni nk'umuntu uvuye muri kwanza muri kabiri ngo ukayisoma inshuro 180 n'ikintu utunze kandi si ikintu gusa ni Imana ni imbaraga kandi bitinde bitebuke ubwo tutaza tuyisoma tuzoyo uru rugeze turimo rukwiriye kubuza amagambo me kandi satani zayame ntimuzi ko yagiye kugerageza Yesu kazimubwira Bibiliya ngo biranditse ariko satani ni igihumbi biranditse hayibwira Yesu
ariko Yesu yaramutsinze kuko yamubwiye ngo have yewe wigaragaza Imana yawe. Yari kwavuga ijambo agasubiza irindi muri Bibiliya izozana Bibiliya ikuyobya. Kandi ubu nyine hari imyuka yo kuyobya myinshi, ariko wasomye Bibiliya nushaka kureke kuja ku masomo. Jewe sino bakigiye ku masomo ya Bibiliya ndashaje, njutakibona habe no kugusoma nogenda ngo bandike kwitaburo mbibone aya, ariko kuyisoma gusuka isoma kazuhera mwitangiri. Hari ugusoma kazuvuga ngo somye umutume naka, nsomye umutume naka ugacanga cangurora hurora oyayi yitangira umenye uko byatangiye ugeze naho biherukira, kandi bitari ribe, kandi ntuzoza wirwa wicaye tubizokubuza umurimo. Soma isura imwe gusa uyimara ubike, ejo uzosoma iyindi. Iminsi uko ingana uzusoma ubone kugenda, nubona utabona umwanya ku manywa uzuyisoma nijoro. None ijoro tuzaturehera kuryama, amanywa tugende dukora ibyacu, tureke gusoma ijambo ry'Imana. Ariyo nzira, ari yitubwira uko dukwiriye gukora, nibyo dukwiriye kwanga, nibyo dukwiriye gukora. Ugira uti irindi jambo gutyaza no gusoma Bibiliya. Peruka kubwira abantu twinjirana muri burakeye, hazabaho umuvuga ngo dusome muri Yesaya, ukabona bariko barakubitiyingi, ukabona bariko baragaruka barura mu isezerano rishi. Mwabayemo muza mubanza mwige, hari ibitabo byanditse hano kwa musoma ngo nakitangiriro kuva we. Hari umupaseri umwe se wa nyakwigendera Samson, twarabanaga iwacu Marungu, niwe wari sectionnaire wacu. Yagaza agenda akakubwira ngo uzonshakira ijambo rivuga gutya, uko mwinshi yakamavuga ngo naka nanyira naka akabahezi amadevoir 10 muri abantu 10 genda niyinga nimura gushika muzonzana ijambo rivuga gutya. Kandi ntukabaza uwundi muntu, numubaza iby'Imana ntibizabitirishwa, wewe ugenda urishaka ugatangira mwitangirira ugakubitiyo karuko karibona ukariza. Aho aratubwira ngo muza muvuga uko ibitabo bikurikirana, ugahaguruka mu kanisa utitangiriro kuva barewe wacikira, genda uzobishire ku rutondo uzobizana. Ico gihe twari tubizi, ubu nyine tumaze kubiyobera. Uwo mupaseri yaraswigishije Imana imwakire mu bwami bwo mu ijuru, yaranagiye nukuri yaratwigishije. Ukamume bafa kuvuga ngo barasoma muri naka, ukamuhamenyaga kuko uzi izo bekurikirana, naho wewe abandi bagasoma bakamara. Ikintu turana soma Bibiliya. Wa mugabo si kwaza ririmba, soma Bibiliya nukuri, musome Bibiliya. Iryo ni icyazo. Irya gatatu kugira ngo tugende turangize, irya gatatu ni amasengesho. Amasengesho ariko nusenga utazi uko Bibiliya ivuga uzosenga amafuti. Igituma dusenga ntiduhabwe nuko tuba dusenga amafuti, tuza tuzayisha irari ryacu. Haba mwako kana gusenga wosenga niye ugasenga amafuti, genda ugira umwete wo gusenga. Yesu yagaza yirirwa mu bantu yakora ibitangaza zura bapfuye, abarwayi bahaye bakira, indembi bigize bite, ariko nijoro ngo akaja kumusoza buri munsi akarara iyo ngiyo abandi baryamye, akaja kurara hayasenga abwira Imana, aganira n'Imana. Bwaca mu gitondo agaseruka akaza agatangira kubwira abantu akora imirimo. Umwanya wo gutyaza ukangana n'uwo gukora. Iyo umwanya wo gukora warusa umwanya wo gutyaza, cyaci ubugi burashira, imbaraga zirashira, ugakoresha imbaraga zawe. Kandi gukoresha imbaraga zawe mu murimo w'Imana ni ikibazo. Mbabwire gico kintu, mu bintu by'Imana nta mbaraga zacu twadushiramo pi. Nushaka kuririmbe bukeye, ari kuririmba uko imbaraga zawe. Siko Imana yabwiye Samson ngo genda uko imbaraga zawe zingana, si imbaraga zanje. Imbaraga z'Imana uko zingana zikurimo zigukoreramo, nijuzo ukoresha, wikoresha ibyawe. Igihe cyinshi twigisha kubw'imbaraga zacu, turirimba kubw'imbaraga zacu. Gukanda inzira ukayikandira hitari bikana kurushuka bizuya, ugataha umeze nk'uko kuwikoreye ibuye kubera wakoresheje imbaraga zawe. Reka senga, soma ijambo ry'Imana,
amaze utyaze numara gutyaza bizokorohera uko uzoririmba bizotungana uko uzigisha bizotungana uri kurakoresha imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana arizo zikora muri ibi byaha, izacu zikora mu byacu. Wodandaza n'imbaraga zawe Imana izibiduheramo umugisha cyangwa ugahinga cyangwa ukorora, ariko cyane ibi by'Imana bikwiye gukorwa n'imbaraga z'Imana. Gusenga, tugende dusenge. Bibiliya ivuga ngo dusenge ubudasiba mu bibaho byose. Duhore dushima kuko ni by'Imana idushakaho muri Kristo Yesu. Gusenga ni intwaro kandi ni ityazo rizari gutyaza. Ijambo turangirije uryityazo kugira ngo dusenge Imana ni umwuka wera. Umwuka wera ni ityazo uyu dutegereje kuzakira. Rero twarawakiriye, turawufite. Tuza tujya kwibutsa abantu gusa ngo nimusubire mu busesegere n'uwanyu mu wiyegereze nimba utarawugira. Hari abantu bakibaho bataramenya kuko bakiriye umwuka wera. Uwo mubazo utese umwuka wera umaze kuwakira wagize ute? Wakoze iki? Tiyo bimenye nukuri. Ariko dukwiye kwakira umwuka wera. Yesu Kristo yabwiye abigishwa ngo icogira ico kibamarira ngo nuko nogenda ngo kazobohereza umufasha. Yesu yagaza batuma bashika bagakiza abarwayi, bagaruka bati twakije abarwayi, bakaza banezerewe bikomeye. Yesu ngo arababwira ngo timunezezwe n'ibyo, munezezwe nuko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Aguma kubagira gutyo babona Yesu ngo bucaragenda ati ndagiye mutegereze. Ku minsi 40 aha yababwira iby'ubwami bw'Imana kandi yiyereka abantu kuko yazutse. Iyo yamazuka akagenda, ikinyoma c'abayuda kiba carakwiriye nino muri Afrika ngo Yesu ntiyazutse. Batanze ifaranga abasirikare barazira bati mubeshyi, ariko Yesu kwiyerekana kwiwe baravuga ngo yiyeresaba barabihamya barabivuga. Araho haragaragara iminsi 40 ngo buca arazamuka ku manywa, izuba rihaye riva babona arashingutse arinjira mu ijuru. Igicukira mu bakingiriza abantu ngo bararira bataradusize. Imana yohereza abamarayika babiri ngo baraza barababwira ngo mwabakobwa nimuvaho nimutahe mwiririre uriye nimwiririre mwebwe abasigaye hano muri mu bibazo. Ariko cyane aravuga ngo nzobohereza umwuka wera. Uwo mwuka wera azobatyaza, muzovuga amajambo mutigeze kuvuga, muzokora imirimo mutigeze gukora, muzogeraho mutigeze kugera, muzomenya izo mutigeze kumenya, ngo muzomenya ibi nababwiye mumenye nibyo ntababwiye, bitewe n'umwuka w'Imana ubarimo. Abigishwa basigara n'ubwoba, nibwo burya bamwe babanje kubwihakana basiga bababari yaragenda, abandi basigara n'ubwoba barikingirana mu nzu. Baje kuvamwe ari kumwukaje, ubwoba burashira. Umuriro utwika ubwoba, utwika ibyaha, utwika amashaka, utwika gukekeranya, utwika bya bindi byose biza bibabuza barakora, bakora umurimo w'Imana. Basuye gutinya. Umwuka wera umaze kuza, bitaye hanze bahagarara hari bamaze gutyara, kandi bakiri mu nzu ngo umuriro umuyaga ngo warahushe ukwira hose, haza indimi ziza ku muntu wese. Amaze ngo bavuga ku ndimi nshya ngo kuko umwuka wera yarabahaye kuzivuga ngo bazivuge. Petero wa munyabwoba ukomeye watinya agakobwa kamwe, n'agakobwa karaye kamucura bufufuni na buhoro kamwe kandi kakazayifu cyane, ngo karamubwira ngo nawe uru atireka, ngo yarushaka azamubwira atireka maye reka utankobeza maye. Atirekera honde kade kamvaho tanicisha reka agakobwa ka. Ariko uwo munsi wa Pentekoste bamaze gutyara, Petero ngo niwe wavuze ati mukingure, kandi hari abantu ibihumbi bivuye mu mahanga yose amoko n'indi ngo barasohoka, ngo basohoke. Petero ngo niwe wigishije tibamucaguye, yasohotse kera hayagenda ngo yamavuga ngo reka mbabwire ibyabaye ko muravuga ngo twasinze. Timuzi kuko Yoheri yari yarabihanuye, yaramaze guca kwityaza. Nuca kwityaza uzovuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ngo arabigisha ijambo ry'Imana rizarivuga ngo arabamama mu magambo. Ahera Yesu ngo aravuga ati wa wundi mwishe n'ukuri yarazutse.
ko murabesha mwahaye abasirikari faranga bari bamurinze twaramubonye yarazutse yatwiyeretse uyu munsi atwiyereka aha yabanje kutwiyereka Yudaya aratwiyereka ku nyanja ya Tiberiya yiyereka abacu yiyereka abagore yiyereka bari bagiye Emausi aravuga atejo bundi arazuka yaragiranye natwe iminsi 40 nejo bundi yagiye atari kwasiga avuze ngo aratwohereza umwuka none ko murakeka n'umwuka we ngo avuge gutya 3,000 ngo zikubita hasi ngo baravuga ngo nukuri ubwo buhamya turemeye ivyo uvuze nta kundi gusura kuvuga turasinzwe turemeye bari bavuye kwityazo turi mu gukora amajambo tutaratyajije muririmbe mutyaze mukarishe ibintu bikarihe bije ku mwamba ibintu bizamuke n'abandi babimenye Imana ibimenye Satana bimenye abadayimoni babimenye abandi ba Kristo babibone babone kuhayo ukora mu rundi rugezo mugani w'abarundi naho twebwe twamye duhera kuri rimwe gusa karusake urusake ntiruzaruhindura imvugo ni gugugugu gusa tarindi cyakindi covuga ni ibintu bibiri gusa nabazayifu urusake inyabo bahora ku ijambo rimwe gusa abazayifu tuve mu buzayifu n'ukuri kw'Imana twe dufite ityazo Yesu yadutigiye aho dutyaza none turi mu kurori niyi tukabireka tukabisiga mu nzu ukazubitura ukiruga uvuga ibindi turi mu kuvuga biruta ijambo ry'Imana yaduhamagaye yadutoranije yadushatse yadukunze niki tuvuga niki tuzadukora kiza kitubuza gusoma ijambo rye niki kiza kitubuza gusenga nibura niri iwacu habaga n'imirimo ariko ntiyagazibuza abantu gusenga afaranga yuzuye wose inkazo twarazisize zapfuye ibi bindi bizopfa ariko hari ikintu dufite Imana ishimwe shaka iby'umutima ubirundanye bubu butunzi bwawe wamutunga baza bavuga ngo uri patro kuby'umutima tuvuza amatyazo make ariko nugenda ugakurikiza aya ngaye uzoba umutunzi mu bwami bw'Imana hano ku mubiri ho nushaka hano ku mubiri iminsi ariko Lazaro yakoze igitangaza ngo yabye yihangana agatanguranwa n'imbwa gusa kandi iminsi mike ngo arapfa ntiyari yapfuye se kurya cyandwara yamugize kwa kundi hamwe n'inzara n'umukeno arapfa kandi ngo afe Imana ngo yamayohereza abamarayika mwari mwasoma ngo arahambwa pase taho yahamba ngo Imana yohereza abamarayika ngo baramujana mu gituza niko birizivuga ngo yapfuye guhera gute bamamurengeza no mu gituza cya Aburahamu bati wowe wicaye ahangaha wa mutunza arasigara aratunga ngo buce nawe ntago utazopfa urupfundi rugira ihuruma tiruza rubabarira haba naho wogira ibyamirenge ruza rukabigukura mwa maporoje ukayasiga imisingi utarazamura imiduga watumye za Dubai bikapi bagasigara abandi baza kugizana hano kwitwana hari kibazo Imana izijana ikinege ugasoma bahaye bavuga ngo uyu mwaka aradefanda ngo agiye kurangiza Imana ikamujana Imana siko ifite ukwayo Imana ishimwe nyamutunzi ngo yirambike hasi ngo arahamba barajana hariya ku mpanda barimba baramuta ngo ashike paradizo yari ikibiriye fu ngo ararangiza kure ngo bona Lazaro yicaye mu gituza cya Aburahamu ntiyavuga ntiyabasha kurinduka ngo abwire Lazaro ngo aravuga tuye ni Lazaro atereka mbwira Aburahamu ati nohereza Lazaro nyabuna ukagira ndapfuye azakore mu mazi urutoki ntiyavuga ngo azane igikombe ariko umuntu yageze habi ntiyavuga atazana igikomba yansuke mu kanwa nibura urutoka rukoze mu mazi azantonyangirize ku rurimi kuko ahondi ndiko ndaka Lazaro habena nukuri yamye arenganya amaguru gusa yari yaruhutse bazoruhuka umusaraba ntakabusa
babona ibyiza babikiwe uzobayo. Imana ishimwe. Jewe nzobayo nawe uzobayo nutyaza. Lazaro yamayicecekera Aburahamu ngo aramusubiza ngo yaye ngo se ntiwayibona umworero uri hagati yacu nawe, wewe uri kurashaka ngo usubire nohereza Lazaro agwe muri buriya bushya kurya wagazumumenyereza agasangira nibwa zawe asubira avunike ngo ariko aragenda gushaka. Yamamubwira ngo wabonye ibyiza byawe ukiriho nawe wabona ibibi, none nawe yabonye ibyiza nawe wabonye ibibi. Vumiriya nkuko nawe yavumiriye, ihangane nkuko yihanganye. Ngo aravuga gati ubwo unaniye tuma abantu baje imusozi baje kumbwira bene data njewe gahumvuyemo, ariko bene data nyabona ukagira Imana. Ngo arababwira ngo hari abahanuzi hari abigisha abapasteri, nibabumvira ni sawa, nibatabumvira Imana ntizovuga ngo mwanyu oyaye haba nubwo mwoba muri ijana. Nutumvira intumwa n'abahanuzi genda bazobe nkawe, nibabumvira nukumva kwizera uzuguheshwa nuko wumvise, kumva kikwazanwa n'ijambo rya Kristo. Ni wumva uzokiza ubugingo bwawe. Tuzoreba so, tuzoreba nyoko, tuzoreba umwana. Iyo umwana umaze kumucusa njewe ndi mu gucusa abana babatijwe, kamubwira ngo ubwo wabatijwe kwa here urugenzi nakureze rurangiye. Hano mpafite umuherezi wanje turi kumwe twazanye hano n'umugabo. Ejo bundi naramubwiye ndetse ufite Bibiliya toyaye tishake. Igihe mbaye mvuga nari natumye hari umuntu nahamagaye i Rwanda yabuze ubayiheza, hayavuga ngo ayizanye. Aragenda abwira bishop ati mpeza Bibiliya, arayimuha atari kuzoyisoma ati nzoyisoma. Ngo mari gushika mu nzu ndamubwira wayibonye ati ndisawa Imana ishimwe. Ugenda uhere mu itangiriro. Ejo bundi naramumajije ese ugeze agiye kurangiza tugisoma uzosubira utangira usomo tonta. Ndi mukubona akaza kambaza ngo ese ngo Abisiraheli ngo ibizo kurya ngo baye bavuga ngo ni Imana ngo ese byagaza biva aho ubwo habitera ibibazo nzoza ngusobanurira icuda haye wumva kikubwire uyikurireho kurire kuri Bibiliya. Ayigejeje kuragiye kuyirangiza kandi niho bakiyimuha ubucukisha. Njewe ko ndavuga ngo uyu nguyu niwe wari umuhereza, abandi nabaga bamwe n'abapasteri abandi n'abari abahudumu abandi n'aba yumbi abono bankivuga naracukisha. Kandi ndashima nukuri iryo jambo ndarishimye. Bose uko mbafite nta wahangusa kiri mutoyo ngo bazavuga ngo umwana wa naka azo nahanguka azohanguka ari mukuru. Kandi n'ubu ngubu ni mukuru hamagara iyo duhaye tuvugana kuri telefone tuzonanirwa gusenga. Narakarasa umugore we kera namubwiye kera ntiturabana n'ubu muzayifugenda nanje nimba ubuzayifu bwanje ureke. Ibyo nari mbivugiye kuri Lazaro na Nyamutunzi uko bamubwiye baravuze ngo nibatumvira abahanuzi abigisha ugenda ubareke inzu yanyu nishaka izo tiki nta kibazo, kandi nibumva bazokira. None turarangije tugende dutyaza, twavuze amajambo menshi ariko tugende dutya. Mwabasore n'ukuri mutyaze batata murashafite umwanya ukutwebwe ko turasaza mu yindi minsi mu yindi myaka ntituzoba duhe twigisha pi, tuzoba twishaye namwe muvuge ikintu tuzadukora tubakosora ni twumva mwavuze uko tutize tuvuge ngo muratubeshe, kandi tuzotinya tuzobivugira hano mu kanisa. Ni mwige muzotwigishe neza, muririmbe muzoturirimbire neza, muzosigarana amakanisa abakobwa n'abahungu. Ni muhaguruke utyaze mugenzi wawe. Babwe bazaba banara gutongana gusa ngo muri kiriya gipango ariko Mana yo uriyityazo wewe. Rino jambo harombere njewe nabonye umuntu atambere ityazo ryiza kumva ariko mwahura ngo nwinwinwinwe hayavuga ibindi wewe pa nuko amambwira nti mve imbere we ntusubire kuvugana naje yashaka kangaye hari kibazo utujambo bene ututwahobzo ngo ariko aranongorera mu gutwi kwanje reka
izo twabivuyemo. Wowe aho kuza ngo ntyaze neza uri kuratyaza nabi, kandi uko hari amatyazo meza hari n'amatyazo mabi. Bamwe n'ugutyaza abandi ihene mbi ntuzizirika hiyawe. Imbuto utera nizo sarura. Wityaza abandi nabi dutyazanye neza, abakozi abayumbi abakristo dutyaze. Imana ibaheze umugisha kandi Imana ibagirire neza. Amen.